Chorolo, Ilitong Katuwa Cardi Traditional Music Culture and Research Institute. Alam niyo kami pinili ko mga labanan di kanila hindi ko lang kung hindi ko. Kung saan ako na ito, ano sila? Asili ko na ito sa Pilipinas, papahan! Once again, thank you so much Cardi Traditional Music and Culture and Research Institute for your outstanding performance. Labeli Malongbong, Reina Cultural Group, alam niyo kami ng Yellow Pusi, ng Pachini Lasini. Salamat po sa pati po kaya
Ilitong Aluhi Patkacho Wajita dulu si Labang Saudara yang sedang naik mampu Aman ini patut kali Buat kisah itu mau Labang Saudara wajib Alam kaki sebagai kata dulu Lapan kaki sebagai orang yang itu mampu Lapan lagi Ani kata sebagai orang itu Labang Saudara Visualisoro wajib Kihai Atau papan ani kata sebagai alam ini Bersama ini Pacu Popo Lapan ini pun sebagai alam ini bersih Rong ketong kaya teman lagi versi nonge ceratumo suri koya lagi ceratumo lagi adu kapret tadi sampai itu kacil mulai itu besar mohon tisu alami apo le doka tisu alami pomen itu sama lagi alami ceratumo masih non kami culture society atau papan alami kami mana kita pomen kalau cuma di masa sini gitu Lapan momentum sebagai itu KCS law declare kembali Romila Pipi Secretary Charge State alami SPK bahwa itu masih kita berbicara di sana Tuh pakilo alami persoalan di PBB dan cara untuk aku boleh beli ani kala cepat sampai analisis roh kita mau kaya apa noe pasti popo bisa analisis kita tahu sih setelah persoalan di PBB apa pun itu mau asik kita berbicara di sana bahwa itu Labing non itu Rema Cultural Troops ahin pele ikana tona lapang piakran ini Rema Cultural Troops alam itu malau General Secretary Lembang Juelo Rema alam itu masih ada kongkayan dia masih sini dulu. So the next with the solo with this the Rema Cultural dance but before that we would like to felicitate the General Secretary of Rema Naga Cultural Society, Guero Rema. I would like to request the Kabi Cultural Society to do the honor of felicitating with the Kabi traditional bowl. Can we have a big round of applause? Thank you so much, sir. Okay, wonderful. So now let us all witness the Rema Cultural Dance. Tetapi kami itu Rema Cultural Troops dan selain itu na I invited cultural troops, the Rema Cultural Troops.
Thank you so much, Ringma Cultural Troops, for your performance. It was really lovely performance by the Ringma Cultural Troops. So once again, please put your hands together for the Ringma Cultural Troops. Akhirnya Pipilo, ini cuma dicoba. Ringma Cultural Troops, alam itu sa piling mo panapuan, di ka kailangan ng ipagpapang mga po. Tapi ini yung kadobo, may nangyayari sa kipipero, sa dahil pinili alam di papan. इससे का पता चला था बोले लो ला म्यूजिक की थे का तो मैंने तो नोट ले लो उससे मेरा बस हो जाए ना तुम्हारे पास जो नहीं लो अकेले तो का पापन अलग से पोल अपना अलग से अलग से बंदे ये लो बस ना अलग सो अपनी पे लोग बताते हैं अलग के बिजनेस जो पार्टी पोल से ले तो प्राचीन पे तो हो गए तो उससे मेरा तो बस हो जाए ना कि वहां पर पास जो नहीं लो वो इतने फॉलो La music ikut pada ketika itu kali itu ngomong itu pusat project kan, lepas sohong jalan orang di pasar sini gitu. Tapi kalau itu pakai kamera lagi, kita lagi dulu. Bagaimana kita jalan yang apa bapak dan itu hari itu kita. Kau yang bukan ke? Dulu sama aku. Kita tu cerita tu, bagaimana kita hidup, bukan dulu. Kita ni pun ini terlalu, macam apa dalam sesuatu yang sepuluh. But before we invite people to the set, I would like to list out their names. Kita ni nak masuk dalam itu terlalu nostalgia lagi. Chandra kata terang, popular lagi. Saiki Rompi, Samson singing B, Bari Rompi and Miri Rompi. Alam itu kita sendiri itu masuk mandai juga saya ada di tempat pada beberapa sini itu coba ini kita ada mana itu. So dan ini itu kita coba sendiri. Akhirnya Saiki Rompi, alam itu nanti cetai juga jam nanti curi. Alam itu nanti itu Jumese lalu dulu posisi dia apa itu berjumpa. Topan jalan para asing yang ada di sini. So I would like to take this opportunity to invite artist of this very evening. He is none other than a renowned and versatile singer, Saiki Rompi. And at the meantime, I would also like to request our sister to do the honor of taking with the family traditional bowl. Once again, can we have a big round of applause for Saiki Rompi? Thank you. The stage is for you. Tapi lada, sih kerja kata itu, ini pikiran sedikit kali disitu suara aja, ini kalau betul kali kalau jutaan cingong, kadang kali sulang dua, nilai itu mau
Lu cepat di pangkat Japong dari Cultural Society lape diri kamu mai itu mesti ini ini sih kacuru pasti lo lape berapa aja kalau pasti lo kado itu kado lo kecil sini itu karena lo nongnar kecil haklo topang hirban lape Lunseko akhirnya Boromosri Romeswar di akhirnya Alangli Karita Dr. Ruben Hajurita Keto Balung Alangli Karbipen Lama Kupipot Lama Salung si Nililang Tutung Pajuipo Job si Sitame Diai non hesi karena kita jelas masih di dalamnya partai kita dalam dia itu.
Buat meninggal ke seretalin kita punan po remaja sistemnya lasaha ke ciperi kamu people labang suka bercipa ini grup alam sidang punan po pagi po nikah suri ini arta bidya kaya joki nikah suri Nilitung kacisik megame
lalu situ kilulan di buah nama angin lalu adu pen itu cuma masih isi tahu deh lalu orang itu ada kacang ya por lasi onda spot dulu nang sedikit non cuma lalu non ini kilunya pakai nile Facebook WhatsApp lo nile TV kapan jatang onda spot kita lalu lada dulu di posisi nile kapan jatang lalu solo sih baru tak ada lebih lah lalu solo senang dikit. Lalu ke nilicok si data hanya lihat nang dia ikha Bokso lah pada dulu gede, bokso lah pada dulu mana itu? Ada dulu apa? Bokso lah pada dulu lah. Nanti pada dulu mana apa? Bokso kopila. Bokso lah pada dulu nanti. Bokso. Protection of children from sexual offenses. Pokso. Oh, pokso. Wantan dulu. Oh, pokso. Wantan dulu. Ada wantan dulu.
lilo, rebo indah sahur, indah sahur, termakulong lilo, lilo, rebo indah sahur, tubo indah sahur, bukan kasar nang menjago. Hey, kalian mengerti? Pokoknya ciri lagi. Toh kenon empat nilisir tidur si pada dulu. Lalu ini apa? Rasul itu dengan sepalan tak ajuin tahu. Ini maju di foto. Lu denang bodi. Kekana apa bagaimana tu? Kekana apa bagaimana? Ini langsung secara ni apa pun. Lalu sekarang bagaimana? Lima lima tekan kita kerja. Rasul di bangku, hebat Rasul di bangku. Ini kan itu happy di mana dulu? Nanti tu kado kalau happy di mana dulu? Kalian mana? Lawan tara langsung ke? Ha, nanti tu masalah apa video? 1992 ini tu tawaran kita untuk arah saya. Isu saya datang ke arah saya. Ada langsung ada. Nanti tu lagi sesuatu yang tu arah tu. Langsung yang arah tu. Nama satu, ada orang yang suripo. Ini. Rasul di bangku, hebat Rasul di bangku, Rasul
Nilipet lan parsusi ing Allah kadang kurang Once again, can we have a big round of applause for Sakai Ropi? Thank you so much, Sakai Ropi, for entertaining us with your award-winning and making this number. And we are indeed privileged to have you here, Mr. Nadjayat. Sing music at the time on the occasion of the 14th edition of the Gabi Youth Festival, which is presented by the Gabi Cultural Society. So are you guys having fun? Yes or no? All the people online, are you guys having fun? Are you guys having fun? Yes or no? Yes. Let me tell you guys, this is just the beginning of our cultural night event. We have lots of performance for you. We have a wonderful performance lineup for you. So let us all stay tuned for to witness the event. Lalu minum apa sesuatu ini jadi ini mulai tempat ini kan sama prodi mau aku mulai sama tuh jadi langsung sebagai satu kali bagaimana? Alright, we're ready to follow you. Let's call upon our next invited artist. She is Dana Naiden. Any guesses from the audience? Sini mana itu? Kemana bagi people? Kepira?
Cote-cotelan. Boleh kembali. Third equipment in the tarik ke posisi Zanaden. Barrio Pagi. So may I have the privilege to invite Mayor Barrio Pagi to come onto the stage. तो तंत्रियों itu cini lagi kedua kita. And also, Malah bukan deh. boleh para sekretari ketua malam. Alam ini kalau dia orang cerita tadi, alam ini nama kecil long apa tadi? Lucy P. Barrio Pagi. Tapi hasil kita And now I would like to request our sisters to do the honor to finish that are going to come before and to do the honor. I would like to request our sisters to finish that are going to come before. Okay, once again, can you have a big round of applause for Barrio Pagi? Okay, the stage is all yours. Thank you. Kadang dia kata, ini himbe, jika juga kacimun akan mo, pacarin lo. Kadang dia kata, ini siapa yang kata? Kau kata, ini kau kata sedang ini. Kita sedang ini memanjang sisi. Nah, dah. Tara langsung cepati adobe itu antara godunik lo pilih bangke di lulu nani kemudian ini pan najar di gede cek cenge cek gitu to nanti panjena ho ke hello 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 tolong cina kada ko beta hello The oldest ethnic festival of India is back, spread across 500 acres of land, with more than 5,000 ethnic performers performing in 4 mega stages simultaneously, attracting more than lakhs of visitors from around the globe every year. Experience, enjoy, and learn the vibrant and vivid culture of the Karbi tribe. Welcome and be a part of the 49th edition
of the Karbi Youth Festival, organized by the Karbi Cultural Society, starting from 15th to 19th of February 2023, to be held at the Karbi People's Hall, Tarlangso, Karbi Anglong, Assam, Kardom. The oldest ethnic festival of India is back, spread across 500 acres of land, with more than 5,000 ethnic performers performing in 4 mega stages simultaneously, attracting more than lakhs of visitors from around the globe every year. Experience, enjoy, and learn the vibrant and vivid culture. The oldest ethnic festival of India is back, spread across 500 acres of land, with more than 5,000 ethnic performers performing in 4 mega stages simultaneously, attracting more than lakhs of visitors from around the globe every year. Experience, enjoy, and learn.
Selanjutnya kita akan membawa satu Thank you so much. Member of Happy for joining us with your next number. No one to see the very church is everyone. Witness that is performance from the Assamese cultural troupe. So, may we please invite the Assamese cultural troupe to come to the stage. But before the performance, we would also like to take this opportunity to invite Jessica Tukupi to come and join us on the stage, please. Jessica Tukupi, if you are here at Kadi, can we have you on the stage?
Yeah. Please can you have a big hand for Joseph Katakupi? And also, I would also like to request our sister to finish the seminar with a card before. Once again, please put your hands together for Joseph Katakupi. Thank you so much, ma'am. Thank you. So now let us all witness the Assamese dance from the Assamese cultural dance group. So once again, please put your hands together for Assamese cultural group. Thank you. The stage is all yours. And right after the performance, invited our artists for this cultural night event have already arrived here with us. They are Samson Iti, Mirmiri Ropipi, Pokela Leketi, and Chodro Patotera.
Thank you so much, Assamese cultural troops, for displaying us your beautiful traditional dance. Cholo parpit lo, initon ka chopo. The oldest ethnic festival of India is back, spread across 500 acres of land, with more than 5,000 ethnic performers performing in 4 mega stages simultaneously, attracting more than lakhs of visitors from around the globe every year. Experience, enjoy, and learn the vibrant and vivid culture of the Karbi tribe. Welcome and be a part of the 49th edition of the Karbi Youth Festival, organized by the Karbi Cultural Society, starting from 15th to 19th of February 2023, to be held at the Karbi People's Hall, Tarlangso, Karbi Anglong, Assam, Kardom. The oldest ethnic festival of India is back, spread across 500 acres of land, with more than 5,000 ethnic performers performing in 4 mega stages simultaneously, attracting more than lakhs of visitors from around the globe every year. Experience, enjoy, and learn the vibrant and vivid culture of the Karbi tribe. Welcome and be a part of the 49th edition of the Karbi.